kejegenan gitu masih yang waktu bijaksana dan pernah walu tadi saya Saraswati nah pelemahan ini dijaga siang lapri nulis sedaging satu makalingnya mamalia sabu damu nah cepetan apa itu langsung kasih di dewekan paling melang jangan tangkil aku emang ya gitu nasib kebagusan dong deh
kawasan Kelisi. Tuaning medam-medam Taiwan ledak. Kane apa? Ana mari wonten ing padukuhan punya. Kane mawe nang ledak sayu Kelisi. Tuaning wonten ing padukuhan Kawi. Pinak kesunu sira ramaya. Nadanana sira mengaran kusurat. Ayo pinako nana tidak Kelisi. Kane apa sih? Dan siti sehira atenaya lawan ini. Punika talan Hidayaji Hintang dengan Kelisi. Makueh kecapen sastra lan agam. Punika talan makwe itu aja-ajangan mereka Kelisi. Alwen sasran patut pisan Kelisi. Duaning sasrone punika kita kalau kepeten sasrone punika langit. Kita kalau pisan sasrone punika langit. Nangis. Uduk sira kakang. Akhirnya Kelisi Mangkane mangke ibulen diperaya temu tangan lawan sira kakemu. punika taler kane mawe nang ledak kaya Kelisi. Ruaning jago alami sareng begal wayang. Iya tening kitanian sukerit was